بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ اذا الشمس کورت جدو سورج ولیٹ دتا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ تے جدو تارے پھکے پہ جان گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ تے جدو پہاڑ ٹورے جان گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تے جدو دامائی کبن ٹکیاں اٹھیاں آوارہ پھرنگیاں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ تے جدو وحشی جانور کٹھے کیتے جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تے جدو سمندر اچھلن گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ تے جدو جانا جرٹ ہون گیاں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ تے جدو جیوندی دبی نو پوچھا جاوے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بھئی او کس گناہ تمہاری گئی سی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تے جدو عملہ دے کھاتے کھلارے جان گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ تے جدو آسمان دے کھل لا دیتی جاوے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ تے جدو دوزخ پکھائی جاوے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ تے جدو جنت نیڑے لے آندی جاوے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تد ہر جی جان لوے گا جو او پلے لے آیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ سو نہیں مینو قسم پچھا ہٹن والے اتاریاں دی، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ٹرن والے ڈوب جان والے دی، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ تے رات دی جدو پرتن لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ تے صبح دی جدو سا لوے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک اے قرآن لازمی ایک عزت والے قاصد یعنی جبرائیل دا سخنے، ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ جڑا زوراں والا عرش والے دل لاگے اچے مرتبے والا ہے، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ فرشتے اج منیا جاندہ اوتھے امانت دار ہے، وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ تے مکے والیو تاڑا ساتھی قطن دیوانہ نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ تے بلا شبہ یقیناً ایس اونو یعنی جبرائیل نو آسمان دے چانن کنڈے تے ویکھیا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ تے او غیب دیا خبراں تے قطن بخیل نہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ تے اے قرآن قطن کسی مردود شیطان دا سخن نہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تسی کدھر ونجے پھر دیو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اے تے جہان علی نصیحت دے سوا کچھ نہیں، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ او دے لئی جرا
تہاڈے وچوں سدھا رہنا چاہے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ تے تسی کچھ بھی نہیں چاہندے پر اے بھئی اللہ چاہے جڑا کل جہاناں دا مالک ہے۔